Katba ke sorkar jela kadang penkre ban penkenrea I kar motor ki bosong basa athemyo molong sya ke revenue lan lani ke jaka sorkar uwei na ki nong shong snong ka jelau balarang ba akakam kum noi sai ain bat ubadon ke ji ijngai na banta ki parado parasnam ulami syakmat ban ai jingmut sya ke sorkar jela uni noi sai ain balami syakmat ban ai jingmut yak sorkar udai ba arwin ke sim skutanga bat udai ru boju khun ni ke babun kimat ki basim jing e jong ki pai ba ka jela nakapor syakapor Kajing ai jimut kajong ba arwen ya sorkar kadai hakapor ba kajing don kajikran halor kajingja kabaja hayodo halor kajingmi pai ba jongki kharmator ban thau jing klumar kata hakamit jong ka arpo trik be yong arjar pusau haba ai jingmut ba arwen uloong ka sorkar kladai ban perkhat no nak banta ki trairi traimolok ki bodon ye ka hok ban yo ban snayeng haki jaka kum ka European World lada kadai ka jela ka bomdon ka jingno siliang ha ka jingsinchar kat kum ka jingtho ka bodon ha ka riti sinchar ka ri India Ulo ongru bak sorkar jela kaladei ban pentrai kamno e ka housing board ban wat pisana ka sorkar preng khnang ban yo ban aje rap siki badung hakani ki issue jong ngani ka thamyodu nga nga don tangani ban ong ba lada ai jaka yo kharmator hangtai habaki ong ka European World handai kani ru kade ka tribal land ka mamo namar kade ka jaka jong kinong klau kade ka jaka jong ki kharkungor baki we ki kur kade ka tribal land ta handai jaj ka sarkar ka ong kade ka government land te ya mentahi ngin priang ya kata tela ay ki hang tu ka no kunto lai ikar e nei lanam bakala to kat bakalong lai ikar na sa ikar nomor ngim don po sarkar ngim te bi ka ik baki ele ro nomor ba ngim pat yo hiban ayu ngathrai ngi hapan pan arti ai kini ki gero te nga pada nga ong ba kat ne ngot ukhasi ujongi pade upanar ujongi ubam dan jaka puta ubaduk bestom tela dei kum ka welfare state kat kum ba ong ka constitution jogari India Daga sorkar Meghalaya kala de yang ban ai kumno si lai hajar ne arja sanspa na lai hajar square foot ba yakini ki baduk wisdom ki jongi ki bakinya sina yeng no hakini ki caka ki balai hapo kani ka European World lai no tang gitu baki om bangin penne ka mariang ne kani ka tai namar ngai ki ai observe imat ki ayo ki businessman ro ki bahe mo kumu Rohit Jain kumu Prakash Agarwal kini ki ayo ki caka ki bahe hang to ngatrai kumba arpo lai po yen ki jat ben riu ki jongi ki lala ban yo caka ban sa ndade ba ka sarkar ka ai ba sakawai rom dei tong ban ai caka kani ka housing board jong ka sarkar Meghalaya ka bom trekam timat ladai bom trekam man wa pisan no central government ban yarap igini baduk basuk ai jaka ki arjar lai hajar kat bapi ai square foot hakani ka European World nang to pada sa naka po kani ka housing board ai bakan finance kitu ki bapli ki baduk ki bastam Nalor kata ulo ongru balada aja kai kharmator hakate ka chaka kan saklalong hi kum ka ktem ki kamsniu ki babun ru kombat ka banlong ka e banla bante lakam kata kadi ka bai ka bangai nomor ba la dapan sa tang tu kharmator ntai ngano ipikan kan kalai kum bakala kata ketem yodo kajaka auria kajaka ba sitam ba ban control tadaka pakidon pa di kasi ki chongi la si ngila ban yo orang ba snong kasi ntai namar kini kinumla ban yo orang ba snong tele sa ka control ro kan don ndai bakin situation sa tang bara maki yang tu mi ka jaj kam nadu ka di drugs nadu ka kam buat nadu ka kam shop breu mo ka kam ka jaj ka mangi yang ni them yodu bakami te ban control le kata ngi don kam ban don padde ki nong chok snong ki jongi kasi bangin yo orang ba snong kasi yang tai kenapa ka sarkar kan sok te ari da babu ikitul science ngi ka sarkar kan hapon bu sakawai ka ni ka batalion pulit la ban pech stang gitu hang tu ti kini ki mangai ba bat hapan kenturu ika sarkar baka don kam ban pendap no kloi ka ni ka kam tambah ka jo por pendap ika ni ka kam don kam ban aja karu iki kasi jong yang tengah bu ya ka ni ka jing dawan ha haji sang la ong ki junior ki jonga ba ki yasna ka we ka form te ki bakwa ban yo itu ka form semua bah kontak ya ngan ai ka tu ka form tengin sepet kumno pangin recommend ngin ya ayo bat late tap po DC ka ni ka form ban ya pa ni ka ni ka jaka nomor ndai tang kini ki khala ajat ki bari ban yo ka ni ka jaka artat bakadon ka credibility issue bi
Kidai nam dai na kat kum ka sansos kat kendai sepak sampu wei bagi dai ki nong sok snong ki besisa. Ne ki dai ki basuan rum dan batip kum no ki wan rum ki yo ska kam sarkar ki yo ski mo ki yo ska business ki yo ska ki yang tai kum bangi I bagi ya pen he ki dukan ki ya bu ki dukan tu. Te takadau ba ka solution ni ka dai mdai tang ban pet ya ka welfare jong khar motor. Dai ban pet ya ka welfare jong ki baduk bastom ki jong I ki paradok perasnam ki jongi na jantian na kasi na maram na kana bagi don na boy na ba kinyo jaka ni ba kinum long tang kita kinong tong ba kinong tho din hakari la jo. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।